Ассалаумалейкум, тақсыр қандайсыз? Сан үй бұл, а? Сан үй екен, мынаке. Чаққан ғана үй екен. Торпағы еркек бір қачы ба? Урғачы жаш торпағы екен. Мына, қаншаш торпағы бұл, а? Үшінші? А? Üçüncü torpaq ekan. Bunun ақшасы қанша деп атасыз? 85 000 сом кеми бар дейді. Мынаке. Мына ушул Сануйда астырап көрөйдү. Ассалаумалейкум, ага кандайсыз? Бул Сануй окшойт, а мына торпақ канчанчы? 6-чы торпақ екен. Эркек бургачы бул? Эркек торпақ екен. Пулун канча деп атасыз? 85 000 сом дейт. 6-чы торпақ екен ушул. Мынаке. Ассалаумалейкум досым. Бул кунажын окшойт, а? Канчаны туган? Боз кунажын туган. Жаңачма. Боз екен. Азыр боз бу немеби? Боз екен, а? Кечки боз бу? Туйнеп калды. Туйнеп калды дейт мынаке. Пулун канча деп атасыз? 80 000 сом. 80 000 сом дейт мынаке. Чыннап эле туйнеп калыптыр, мына аркасын өткөндө билинди. Сиздики канчанчы сан тоңгуч бул? Сан. 4-чү торпақ екен ушул сан. Эркек бургачыбы? Ургач торпақ екен мынаке. Канча деп атасыз ака буну? 80 000 сом кеми бар дейт ушул. Үйдө. Мына ушуну сұрап көрөлү. Ава сиздикичи? Канчанчы торпагы? 6-чы? Эркек бургачыбы? Ургач торпак екен, 6-чы торпак екен. Пулу канча мунун? 100 000 сом кеми бар, а? Канча сурады? 78 000 сом сураптыр ушул уйга. 100 000 сом дейт. Сиздикичи туган? Канчасы торпагы бул? 4-чү торпак. Эркек бе? Эркек. Эркек торпак екен, 4-чү торпак екен. Пулу канча мунун? 100 000 сом кеми бар дейт. Мынаке. Мына ушул жаңачма окшойт, а? Биринчи торпак окшойт, а? Эркек бургачыбы? Жаңы эле турган, туулган торпак екен, эркек екен. Пул канча деп атасыз аба муну? 80 000 сом кеми бар дейт мынаке. Жаңачма. Булчу? Чоңураак окшойт бул, а? 100 000 сом дейт. Канчанчы торпагы? 3-чү торпак екен. Эркек бургачыбы? Бургач торпак екен, 3-чүсү екен. 100 000 сом кеми бар дейт мына. Бул боз бу туган? Боз. Канчаны туган буга чейин? 4 туган. 4-тө ичинде 5-чиси экен да. Ичинде эркек бургачыбы? Үзүгө салбадыңарбы? 95 кем. 95 000 кеми бар дейт достор мына. Жакынкы боз экен, а, значит, да? 95 000 кеми бар. Канча сурады? 80 сурады. 80 000 сурап атат дейт. 15 000 сом аз сураптыр. Айтылган баадан. Так. Канча деп атат экен муну? Мынаке достор, парода уй екен бул. Кайсы парода бул таксыр? Симентал пародасындагы уй екен. Сан уй екен мына торпагы. Канчанчысы бул? 4-чү боласыз. 4-чү торпак екен. Эркек бургачыбы? Эркек торпак екен, жаш торпак. Бийик уй екен мынаке, желиндери да чоң. Сүт багытындагы бул. Канча литр сүт берет? Жешине карап, Жешине карап. Орточо эсеп менен канча болот ошондо? Берет бир азыр зимний время 15-20 чейин берет. Аз бергени 10-15 ба? 5 теле берет бербесин, чөп бербесин. Чөп бергенде бакканда байланыштуу экен да. Мынаке 10-15 литр сүт берет дейт. Желиндери чоң экен, канчалык чөп жем көп берген сайын ошончо сүт көп берет экен мынаке. Канчанчы торпак дедиңиз? 4-чү торпак. Пулу канча мунун? 130 000 сом кеми бар дейт. Базар сурадыбы?
Жоқ, еми келді. Еми келіп тұр, базар еми сұрайды екен, мынаке. Чоң, сөйік сақтылы екен. Бұны бағыш керек екен, значит, да? Мынаке, жөнөкөйлі қырғыздың пародасы екен. Алатау бұл, а? Ha? Жаңы туды 5 күндік баласы. Мына баласы торпағы 5 күндік екен, жаңы туды. Еркек бұрғачы ол? Ургач. Урғачы торпағы екен. Ақшасы 115 мың, кәмі бар. Пулы 115 мың кемі бар дейді. Қанша литр сүт береді бұл, ава? Бұл 12 литр сүт береді. 12 литр сүт береді екен, мынаке. Сүтке келеді. Сүтке еми кіреді дейді мына. 10 литрден ашық береді екен да, значит, да? Торпағы қаншаншы дедіңіз? Бұл 3-ші баласы. 3-ші торпағы екен, мынаке, достар. Жандың жоқ болды, бордырды алды. Телефон номер Номеріңізді айтып қойыңыз ле? 551 менен 00 23 56 00 23 56 500 қанша мен? 51 мен. Достар, мына көпшілігі біздің көршілер комментарийге жазышат, номерін алапсын, алат депче. Парада болса, сүт бағытында болса. Ошоға номерін айттық, достар. Естеп жазып қалыңыздар. Біз кейінгі ойға өтөрәйлі. Ассаламу алейкум, ава. Жаңы туылған торпақ екен. Қаншаншысы бол? Екінші баласы. Екінші торпақ екен. Еркек бұрғачы ба? Ургачы баласы. Ургачы торпақ екен. Жаш қонажын екен. Қанша литр сүті бар, ава? 7 литр sütü var. 7 литр сүті бар дейді. Пұл қанша мұның? Ақшасы? 90 kemı var. 90 мың сом кеме бар дейді, мынаке. Бұл дәле бір пародағы оқшайды, желіндері чоң екен. Ассаламу алейкум, тақсыр. Бұл қаншаншы торпақ ба? Bilmem, meniki emas. Сіздікі емес, бекімдікі? Акасының екен, сүт бағытында оқшайды. Желіндері чоң екен. Ейсі жоқ екен, бақа. Мынау шул үйді сұрап көрелі, парода оқшайды. Парода ава? Тақсыр парода ала? Қайсы парода? Симентал пародасындағы сану екен. Торпағы қаншаншысы? 3-ші торпағы екен. Еркек бұрғачы ба? Бұрғачы торпағы екен, мынаке. Қанша литр сүті бар, ава? 15-18 дейді. Мына азыр желін тартып көрсетөз. Мынаке, достор, чоң кен желіні. Пұлы қанша мұның, ава? Бағасын айтып қойыңызшы. 180 мың сом. 180 мың сом дейді, достар. Базар қанша сұрады? Сұрайлы ем келді. Еміле келіп тұр. Базар сұрайлы екен. Мынау шул тоқол үйдағы сүт көп береді ұқсайды. Самы бұл, боз бұл? Қысыр бұл, мына. Сан екен, а? Мына тұрпағы? Қаншаншы тұрпағы бұл? 4-5-ші тұрпағы, а? Еркек бұрғачы ба? Еркек тұрпақтар. Еркек тұрпағы екен. Екі өндіктен еркек екен. Қанша литр сүт бар, ава мұның? Süt бағытында ұқсайды, а? 15 нақсы. 15-20 литр süt береткен да. Пұл қанша дадас? 0-150 мың. Нарқы 170. Қайсы парада бұлар, ава? Парада ұқсайды, а? Алатау, а? Өзіз бағып жүреді. Негізі süt бағытында ұқсайды. Süt көп береткен, желіндері чоңайып тұрады. Бұл 170 мың сом дейді. Бұның торпағы бұл жақтан, бәке. Торпағы екөнліктен еркек дейді. На, достар, 170-150 мың сом дейді. Торпағы екөнліктен еркек, а? 10 литрден ашық сүт береткен. Ассаламу алейкум, урматтуу Учкун медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр
Ош шаарында жайгашкан Учкун мал базарынын ичинде, бука базарынын ичинде турабыз. Бүгүнкү күнгө болгон букалардын баасын билип чыгабыз. Мына биринчи буканы сурап көрөлү. Ассаламу алейкум. Таксыр кандайсыз? Букаңыздын жашы канча? 2 жаш. 2 жашар бука экен мына. Бул үйдө баккан окшойсуз, а? Жок, бакпадым. Пулу канча мунун? 80 кем бар. 80 миң сом кеми бар дейт. 2 жашар бука экен мына. Тулку боюн өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Базар сурадыбы? Жок, сурайлы. Эми келди. Эми келиптир, базар сурайлы экен. Мына ушуну сурап көрөлүчү. Мына достор, Учкун медиа Тулку бою. Досуң канча жашар бул? 2,5 жашар болгон. 1,5? 2,5. 2,5 жашар бука экен мына. Пул акчасычы? Азыр келди деген барчы. Канаттыдан карап. Эси жок экен. Сиздин букаңыз канча жашар аба? Жашы? 3 жашар. Үйдө жемдедиңизби? Мына үйдө багылган, жемделген бука экен, 3 жашар экен. Пулу канча деп атасыз эми? 150 миң сом кеми бар. Сурадыбы базар? Канча сурап атат аба? Çakmışlar maydalay öğret da. 150 миң сом кеми бар дейт мына. 101 миң сураптыр, бербей коюптур. Бирок чындап эле үйүндө багылган бука экен, мына семиздиги байкалып турат. Таксыр канча жашар бул? 2 yaşar. Мурдундагы чүлүктү алып атат. 2 жашар бука экен. Пулу канча деп атасыз? 120 миң сом дейт. 2 жашар бука экен мынакей. Семиз экен, багылган окшойт. 120 миң сом дейт. Таксыр канча деп атасыз? Канча жашар бул? 100 миң? Канча жашар? 100 миң сом дейт мына ошол буканы. Жашын билбейт экен бирок. Чоң букалар жалпысынан ушундай баасы. Эми жашыраак букалар сурап көрөйлү. Бука сизденби таксыр? Наркысыбы? Мына сизденби? Канча жашар бул? 2 yaşar. 2 жашар бука экен мына. Пулучу? Bunu 110. 110 миң сом дейт мына. Сиз канча деп атасыз мына? 90'da adam tamı var mı? Жашы кандай? Ha? Жашы? 2 yaşından 2 жаштан өткөн 90 миң кеми бар дейт мына. Биринчи турганда. Бул жашыраак окшойт, а? Жашы канча мына? Ben bilmem mege saldım. Эси жок экен. Kara. Parasını aldı. Ава жашы канча мынанын? Bu biz yarım yaşar. 1,5 жашар бука экен. Пулучу? 60'a çıkmadı. 60га чыгып атат. Vermeye tamam. 60га бербей атат Bana экен. 58 kıldı. 60'a aldı suradı. Anan 60 kıldı. Gel. 60 кылдыбы? O alan. Аланы 60 миң сом. 60 миң сомго бербептир ушул ала торпокту буканы. Veremem adam. Жашы кандай мунун таксыр? 1 жаштан өткөн, а? 1,5 жашар окшойт. Пулу канча мунун? 70 миң сом дейт пулу. Sentralizama көчө алышар. Сиз жаба жашы канча мунун? 1 жашар. Пулучу? 1 жашар торпок экен, 60 миң сом дейт. Мынакей. 60 миң кем бар. Бунду ыйлап кетебиз жаштарына. Uzak bozak. Ава жашы кандай мунун? 1 жаш. жаштан өткөн. 1 жаш. 1 жашпы? 1 жашар торпок экен, эркек. Пулучу? 75. 75 миң сом дейт, 1 жашар дейт. Сиздики таксыр жашы кандай мунун? Майда 1 жаш. Майда?
1 жашар болобу? Майда 1 жашар болот дейт. Мураны тартып коем. Пулучу? Канча? 66 миң сом дейт. Майда 1 жашар болот дейт. Мынаке. Сеники бул? Жашы канча мунун? 2 жашар. 2 жашар дейт ушул өгүздө. Пулучу? Жаш неме, акчасы канча деди? 65 дедиби? Акчасы 65 дептир. Ассаламу алейкум, таксыр. Торпоңуздун жашы канча? Жашы. Пулу канча? 70 миң? 70 миң сом дейт ушуну. Укам кандайсың? Тукаңдын жашы канча? 1 жашар. Акчасычы? 75. Пулу 75 миң сом дейт, 1 жашар дейт. Мына ушул балдарда тартып коелу, кандай саңар? Мына торпоктун жашы кандай? 1 жаш. А? 1 жашпы? Акчасычы? 70 миң сом дейт. Sen adam bari ki badan kızganda sultan. Мына ушул боз торпоктан сурап көрөйлү. Жашы канча мунун таксыр? 1 жашар торпок экен. Бийик экен а? Пародабы, бийик го? Şvet. Шведскийби? Швед пародасындагы 1 жашар торпок экен, эркек. Пулу канча мунун? 60 миң сом дейт. Бийик экен мындай. Нактап парода экен. Мынаке. Жаштары кандай бул торпоктордун? 1 жаш болуп калган. Баларычы? 1 жаштар, а? Жазга 1 жашар экен. Уже жаз болду да 1 жашар болуп калыптыр да. Акчалары кандай булардын? 50 миң сомдон. 1 жашар эркек торпоктор 50 миң сомдон дейт достор. Мынаке достор, бул жерде жалаң парода окшойт. Кайсы пародалар булар аба? Аралаш кайсылар бар? Симентал, Герафорд бардыгы барбы? Канча жашар булар? 1 жашар, 1 жаштан өткөн, а? Эркек бургачыбы? Бар эркек. Баларын айтып койбойсузбу баба? Канчадан канчага чейин? Тандаса канча атат? 60 миңден. Тандаганын 60 миң сомдон дейт достор. Мынаке. Россиядан келген парода торпоктор. Бардыгы эркек экен. Аба канча атасыз торпокторду? Эркек бургачыбы? 40 миң сомдон дейт. Экөө тең эркек. Жаш торпокторду 40 миң сомдон дейт. Экөө тең эркек экен. Укам канча атасың торпокто? 40. Эркек бургачыбы? 40 миң сом дейт, эркек торпок экен. Досум канча деп атасың торпокто? Эркек бургачыбы? Erkek. Эркек торпок экен, 45 миң сом дейт. Мындай торпоктор 40-45 болаттыр да. Ва алейкум ассалам. Сен канча деп атасың? 45. 45 миң. Эркек бургачыбы? Эркек торпок экен, мынаке. Мына достор, жалпысынан букалардын жана жаш эркек торпоктордун баалары ушундай. Эми биз азыр кой базарга өтөбүз.